Omuli Sarambati abali aha mukolo gw'okurundana sente ahansi y'ambarra Archdiocese Foundation AMDA zigenderire kwombeka ekyombeko ekigenderire okutahiza itware ly'ambarra okuhwera abatari kwebasa okwombeka amarwariro amashomero hamwe n'ebindi. Enjura yagwa hatere kuba yamani yatera kijiyazo munju nani hacha bikwambekire kutaruke kuko tumukabire mwinyisha barisa mu bishuka abana bakazi muri kurugombo rwo wenda 3 na muka 5 na mukago yaswerwa okusiya imyaka ya hatu wafire atekira abantu benshi. Foundation omugasho gwayo no kuhereza Archbishop w'ebintu no kubatiza Archbishop izina ryo muriso akwito tubentu bayo munomuki okano yanja munomuki so ekikuza kumurisa niki amudefeji uko muntu bakwita amudef ofala yito muntu. Archbishop Lambati yashaba abikiriza okutamana mu kukora ebyentunguka kwebisaho omumbera nungi. Ncho turi kurutera omuza district hatu turi Isinjiro district. Nahabwe ico tubakatubikibonka abo kuba obuhereza bw'ekereziya tuburukuhereza bakatubikibonka nubuhereza abantu bona mbwe ntwena twagamba ngo umurinyankore muteka tugiye tiki. Omukoro gugwa yetabwamo abantu kuruga omundengo zona omwihanga kandi Minister wa Government z'ebyanga Rafael Magezi niwe yajwekera owabari omujenyi mukuru omuhwezi wa Speaker Thomas Tayebwa owahayo $20,000,000. Bajya kwinyongesereza tebanje bijya kongeraho $1,000,000. Mukamanje Archbishop unalingamba na murumuna wanje Dr. Silva Mugisha yanyangwe ikintu ekitwara wa president mukamanje ikintu ekinza kukimushya abo kana akiri bakimwa amagezi mengi kandi benato erire choga konkanyonko muntu ati nija n'intwaro 50 kata yibaya kandi ugo n'umuntu ari kubakunda so eshaweji emigati 5 orange $1,20,000. Twareta $1,000,000 n'imitwaro 85 na kakaga zobe nizo bari mutano ya Grace. $191 nizo zarundanwa aha mukorogo. Umugandi dini w'obureberezi bwa nkole Reverend Canon Bobs Mwesije yashaba abantu utosha okukoraje obutaruha baba bari mu mirimo yabo. Canon Bobs hebyabigambe rizoba ha mukorogo kushitamisa omuntebe mbuzi wa Stock Farm Church of Uganda omurimba Rasite Alfred Mugisha. Mpora entebe yatishitamamu mwene shara nejirangu hati owishemwe Mugisha Alfred waiza kwasibwa ekaniseji ogu yabanza kukorerwa emigenzo y'ekanisa. Mureke kurha mbwenu mureke kurha omukoraji akobwire kuburukika ninga in the due season we shall reap if we do not lose heart. Ngu okora kwanye twabusho mukama abantu abaherize mukama rangaga abagarike mwishara zabo nova kubinyisakati echo kora no chekora mu gisheki ochekorire yebare kutubere cyo kurebera ucyumunyi. Canon Bobs yatangaza abantu wanyuma yo kubaho bujuruzi obuyabahereza habinte byabandize kora ruhangataka mukwasara hamukono. Tego chimo nyowe professionally ndomsomesa ninye bembera amashomero nke bembera amashomero abiri rumwe narwisa narutura hansi zero ryona ryago ishomero ryo mbeni ngambira abantu izo mbende rutoma gonga hatinyira kubagambira no basa kusheka riyo inaho gwire kandi ranga kwere aho gwira aho ranga kwiha kwinure nkanyi
ari hesete zina kwa sese zabashomesa zona nazikwato mungaro naherezo kwa makenke twanto situngo mu Uganda ka Mosho Bank kwa makenke nona atwire twargarije kunde bese zabashomesa teka mushomesa korire bushara gono Ruth Nwamanya na Stuart Twinomjene.